i Hercegovine. Hvala. Dragi prijatelji, dobro nam došli. Dobro nam došli na manifestaciju mira, prijateljstva i ljubavi. Ja sam Bahra Pašić, pjesnikinja iz Sarajeva i večeras imam zadovoljstvo predstaviti vam učesnike koji će nam uljepšati ovo večer. Prije svega, zahvaljujemo se sponzorima koji su, kao i uvijek, odazvali se i dali svoj doprinos za večeras. Mraković Meat, Farida i Meho Mraković. Home Bakery, Amra Forto. Challenger Bakery, Mustafa Čor Mehmedović. Octopus Tihomir Mišić. Royal General Construction, Edin Kajtazović. Hvala, a sada mi dozvolite da predstavim našeg prvog gosta. Kroz dželitske bašće bez kraja, poput ozvijezdanog noćnog bdjenja, treperavo iz prijedorske čaršije dojezdio i prosuo pregršte biserjem optočenih modrosti. Sobom je donio vlastito sunce i dignuto čelo nijednom strahu zamaha da ne da. I dok nam prošlost kamene ptice nadlijeću, dok natječe vidi, a magle se usnu, duša mu spava otvorenih očiju, jer spašava noći od zaludnih snova. Okitio hrabrošću Bosnu, planetu i svemir, kralj bošnjačke dijaspore, profesor Ramić Emir. Dame i gospodo, poštovani bošnjaci i bošnjakinje, assalamu alaikum i dobar večer. Dozvolite na početku da vas poselam i pozdravim u ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, ogranak za Kanadu, i u ime Instituta za istraživanje genocida Kanada. Prenosim vam pozdrave i salame od članova upravnih odbora ove organizacije. U ovoj divnoj večeri na kojoj ćemo vidjeti manifestaciju bošnjačke i bosansko-hercegovačke kulture i tradicije, ja neću puno da vam oduzimam vremena. Želim samo da naglasim nekoliko najbitnijih stvari i ja vas molim da nekoliko minuta budemo strpljivi i saslušamo ove veoma bitne stvari. 21 godina je od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima. Osnovni cilj te agresije je bio da se Bosna i Hercegovina kao jedinstvena, suverena država članica Ujedinjenih nacija zbriše sa lica zemlje. To su prvo htjeli Srbija i njezini pomagači u Bosni i Hercegovini, a godinu dana poslije Hrvatska i njeni pomagači u Bosni i Hercegovini i združenim snagama su pokušali da unište ideju Bosne i bosanski duh. Dakle, ne samo državu i društvo u Bosni i Hercegovini, već ono što je Bosna i Hercegovina iznjedrila i pokazala čitavom svijetu, a to je da više ljudi različitih vjera, kultura i tradicija može zajedno da živi bez ikakvih problema. To je ta ideja Bosne i bosanski duh koji se tukao topovima i tenkovima. Nosioci te ideje je bošnjački narod, zato je bošnjačkom narodu bilo namijenjeno uništenje. To je bio smišljeni plan iz Beograda i Zagreba da se unište jedan autohtoni narod koji je rođen u Bosni i Hercegovini i koji je vezan za Bosnu i Hercegovinu. Bez Bošnjaka nema Bosne i Hercegovine. I nema Bosne i Hercegovine bez Bošnjaka i to će tako biti dok je života na ovome svijetu. Dvije bitne stvari želim vam naglasiti. Molim vas da aplauzom pozdravimo
bošnjačku heroinu, gospođu Subašić, koja je prije 2 dana u Ujedinjenim nacijama protjerana od strane Ujedinjenih nacija po drugi put, jer se je suprotstavila Jeremiću i njegovim istomišljenicima koji su pokušali kroz konferenciju da ponovo šire laž o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima. Zaista je to jedan veliki humani čin žene koja je izgubila kompletnu familiju u genocidu u Srebrenici. I nije bilo lako pokazati onu majicu na kojoj piše pravda je spora ali dostižna. I jeste Munira, mi ti odavlje poručujemo iz Toronta da doista pravda jeste dostižna. Ona može biti spora, ali će pravda biti. Biće pravde i na ovom svijetu, ako Bog da, Allah će dati pravde i na onom svijetu na kojem čeka kazna svakoga u skladu sa njegovim. Nas očekuje veoma važan zadatak, a to je pravilan odnos prema popisu stanovništva. Vi znate da od 1. do 15. oktobra ove godine je predviđen popis stanovništva. Popis stanovništva nama doista treba i nije dobro da Bošnjaci ne izađu na popis, ali Bošnjaci moraju znati kako izaći na popis. Jer postoje snage koje kroz taj popis žele ponovo da nas unište, ponovo među nas unose nemir. Uvođenjem raznih klauzula entitetskog popisivanja, zatim traženje od nas da se izjasnimo kao Bosanci, su stvari koje su veoma bitne i koje narodu treba jasno podvući i reći. Naše narodno ime, naše etničko ime je Bošnjak. Naš jezik je bosanski jezik i naša vjera je islam, a mi smo Bosanci i Hercegovci po državljanstvu. Dakle, to moramo znati i tako moramo reći naše bošnjačko na popisu. Nažalost, ovo je veoma bitno i ja vas molim da saslušate. Mi po zakonu o popisu nećemo moći biti popisani kao žitelji Bosne i Hercegovine. Dijaspora neće moći biti popisana na taj način, već će biti popisana posebnim obrascom kao građani van Bosne i Hercegovine. Na taj način ni naša pokretna i nepokretna imovina neće biti popisana. Mi smo pokušali sve da ovo izmijenimo i jednu veliku nepravdu prema više od 1,5 milijuna ljudi van Bosne i Hercegovine, od toga 90% Bošnjaka nismo uspjeli. Vjerujte da nije bilo do nas, to je do bošnjačkih političara koji su digli ruku na nepravedni zakon o popisu. I zaista neka je sram svakog bošnjačkog političara, da ih ne nabrajamo sve one sada koji su na vlasti, a koji su glasali za jedan nepravedni zakon o popisu kojim se odriče pravo više od 1,5 milijuna Bošnjaka da se popišu kao žitelji države Bosne i Hercegovine. To je velika nepravda učinjena prema ljudima koji su protjerani u agresiji i genocidu. Ono što mi možemo učiniti jeste sljedeće, da bar jednog člana domaćinstva pošaljemo u periodu od 1. do 15. aprila u Bosnu, koji može popisati onda svi u nas koji smo van iz svoje familije. Znači, to je jedino, nažalost, što nam je preostalo da odradimo, jer više nećemo moći izvršiti izmjenu zakona o popisu koji je definitivno od parlamentarne skupštine usvojen. Druga stvar koja je jako bitna jeste koalicija 1. mart. Ja vam prenosim selame od Emira Suljagića, predsjednika koalicije. Mi smo imali sastanak u St. Louisu sa njim. Koalicija 1. mart je građanska organizacija koja ima za cilj da registruje više od 100.000 građana Bosne i Hercegovine koji su rođeni u Republici Srpskoj za izbore 2014. godine. Na taj način mi bi mirnim putem bez ikakvih problema uzeli Republiku Srpsku, koja je nepravedno i u nazivu, a i u svim drugim pravnim i političkim elementima produkovana u Daytonu i na taj način je u stvari legalizovana agresija i genocid. Mi to možemo uraditi uz samo malo naše volje u dijasporu i doista možemo to uraditi. Ja sam danas jutros poslao većini od vas e-mail u kome je popisni upitnik
koji se jednostavno treba ispuniti, a sve drugo će uraditi koalicija. Ova koalicija kaže da će okupiti sve političke stranke koji kažu da je genocid bio u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve one stranke koje ne negiraju genocid. I zaista to je jedna velika stvar i mi treba odavde da pošaljemo poruku podrške gospodinu Emiru Suljeviću i koaliciji Prvi val. I mi odavde šaljemo i kažemo da ćemo iz Kanade uraditi sve što je u našoj moći da pomognemo ovoj veoma značajnoj organizaciji koja ima veoma značajan cilj za svi u nas. I na kraju, da nije baš sve tužno, ima i lijepih stvari. Mogli ste pročitati jutros, poslao sam informaciju da smo mi iz kabineta premijera Kanade, gospodina Harpera, dobili obavijest da je pismo koje je potpisano od strane 50 najistaknutijih svjetskih stručnjaka u oblasti zaštite ljudskih prava, uključujući profesora doktora Francisa Boyla, profesora doktora Davida Pettigrua, profesora doktora Marka Hoare, profesora doktora Smajla Čekića, profesora doktora Ferida Muhća i mnogi drugih, ukupno više od 50. To pismo je potpisano 15. marta i poslano Harperu sa zahtjevom da Kanada bojkotuje sramni skup u Ujedinjenim nacijama koji organizuje Jeremić i čiji je cilj bio da širi laž o Bosni i Hercegovini, o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini. Iako je Kanada poznata zemlja u kojoj su razni pokreti razvijeni, u kojoj srpska i hrvatska dijaspora ima veoma velike, jake, snažne ekonomske, političke i kulturne korijene, sa zadovoljstvom mogu vam reći da smo dobili pismeni odgovor da Kanada bojkotuje to što je i urađeno. Zbog toga jedno veliko hvala Kanadi koja je priznala žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliki gest ove demokratske zemlje i ja se u ime Kongresa i u ime instituta zahvaljujem Kanadi koja je prepoznala agresiju i prepoznala genocid u Bosni i Hercegovini. To je ona uradila usvajanjem rezolucije u kanadskom parlamentu prije 2 godine, čiji je sponsor bio gospodin Brian Massey i sada nadamo se da će učiniti sve da i Ujedinjene nacije proglase 11. juli danom genocida u Bosni i Hercegovini. Moralna obaveza je Ujedinjene nacije da to urade, jer se genocid u Srebrenici desio zbog pasivnog odnosa snaga Ujedinjenih nacija koji su mirno posmatrali ubijanje više od 8.000 muškaraca za svega 3 dana. Mi se nadamo da će Kanada uraditi sve što je potrebno zajedno sa drugim zemljama da se ovaj veoma važan zadatak realizuje. Na kraju želim vam uspješan rad i želim kulturno-umjetničkim društvima koji su prisutni ovdje uspješan rad i jednu veoma važnu stvar želim naglasiti, da je širenje kulturne tradicije Bošnjaka veoma bitna stvar. To je u stvari jedan od vidova borbe da spriječimo asimilaciju naše djece u kanadski kulturni mozaik. Nama treba pozitivna integracija u ovo društvo, ali nam ne treba asimilacija. Mi moramo znati ko smo i šta smo i moramo gajiti našu kulturu i tradiciju, a ovaj vid okupljanja kroz kulturno-umjetnička društva je zaista najljepša stvar. Hvala vam svima, selam alejkum, sve najbolje.